Bağlı otatırşı da. Ya kaysıl bağlı otat gene yok. Biz de yapamazsınız da. Biz onu satamız. 200 kança oldu? 206 bin lira. 206. Mexanika eken. Matiz 2. 206 bin oldu. Ya. Ha. 2008 telefon numarları uzakta жазып тұрады. Ушул bağlı attır. Görüşürler. Çıksalım bir süre görgüsü koyla. Просто ekin. Ya kol bile tartmam, beti tartmam. Bağlı öğrenizler gengire. Korkma. Verin hem de be. Kim alı otatı şundağa? Siz alı otasız mı? Ha, siz alı otasız mı? Alarman kol koyuyor. Kimdey var? Alarman kol koyuyor. Kolun ıssık durat buna. Issiq durat buna kol. Bismillah. Ayt endi. Siz rozichilik bilan beryapsizmi bo'lsa? Bitta qo'sh desam, ya majalaringiz qarab, to'q 10 marta qo'shtirib yubordingiz bitta. Yo'q. Qancha dedingiz aka siz? Kechina qoldi. Biraz qoldi da. Bo'ldi aka. Tamam jep pul bermaydi aka. Hozir boshqasina yo'q o bo'g'a, sağa o'sha bu. Ali mana shu 5 ta turilibdi. 6 oldu. Ya şu kichine qoldi da. Ozmas qoldi da şu kichine. Ya aka. Gel şu konstruksiyonu alsak ey. Aka pul beramiz, ona beradi, ketib yordi beradi. Oranızda men berib yuboraman. Ana, hozir bo'ldi aka. Buna gazım vert tıkılı odada. To'g'rimi? Odada o'shanday bo'ladi, ukam. Oldu aka. O'sha sheriga men olvayim desa men beraman o'sha inson. Buna. Biz tapmaydi, suran. Yetamiz tapmaydi. Oldu. O'sha aytgan norozisizmi? Jeti olayotgan damlab men shuna qasmaganda kam onda qo'ng. O'shaga rozisizmi? Bo'ldi, jeti bo'ldi. Nechi bo'ldi? Jeti sizlarga Aytgan bo'ldi. Buna gel. Gördünüzler mi? 207 binge gitti. Gördünüzler mi? Pazarın başınday. Qar jasa da şimdi bağlı atqan şu. Egerde kimde ушундай матизлерди алгысы келсе, буйрусун бардыңыздарга. Биз болсо матиз чыгарылышты баштайлы. Ардактуу көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум. Ардактуу Тез Жер каналыбыздын көрүүчүлөрү, ардактуу мусулман биртугандар. Бүгүн күнгө карай жекшемби 2024-жыл. Жалпыңыздар менен биргеликте Ош Чапалак унаа базарындагы матиздердин баасын тарталы. Кандай болуп атыр? Матизден бага? 2003 жылы. Автомат коробка, телефон номерлери жазылып турат. Ага, баасын канча кылып бересиз? 280. Сөйлөшүү жолдору бар. 280 дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул апал, асандар бар. Механика. Апал үпөл десес, жаап. Мына апал, бул механика, асан бул. Koydun salo. 260. Ana 2003 eкен бул жылы. Телефон номерлери жазып турат. Канча дедиңиз баасын? 260. 60 дейт 200. Мына. Электропакет. Коробка механика. Көрдүңүздөрбү? Кондиционер бар экен. Гидравликасы да бар дагы, а? Гидравлика, электропакет. Эгерде кимде ким алгысы келсе, байланышыңыздар жогорудагы номерлерге. Апал үпөл дедиңиз, а? Апал асан. Апал асан экен. Агабыз жакшы баа коюп алыптыр ана. Аттарын жакшы коюп алыптыр. Жемделген жакшы. Жаныбарларды жаса. Кийинкилер көтөлү. Матиз бирди да көргөзүп коюн сиздерге. Кыргыз номеринде. Корея 98. 08 кыймылдаткычтын гүлүм. Assalamu alaikum.
Ağa bağız qancha oldu? Qanchaga berasiz? Bize bağ bolgan da adam. 200 deydi. Bağ bol öyle ekan. Bu matizler kimden ekan? Kimden ekan? Sizden mi? Qancha ekan bağısı? 2004 ekan ha? Elektropaket, kondisyoner. To'g'atar jar qancha oladi aqa? Qo'lga teyishi. Qancha so'rashdi? So'raylikmi? Pasaringiz bersin aqa. Tası kaçına maçna? 350. 2006. Abim var deydi. Bölüşeceksin. Prosto ekan ha? O, prosto. KDSK'sı var. Ağa, almakçı yolu deb жазып qo'ysiz-ku. Emne almakçılar var? Avtomat коробка. Вариант. 3 ko'pi. Любой машина. Avtomat коробка. Любой машина. Üstüne de qo'shib berasiz. Любой машина olaveradi deydi, avtomat коробка olsun deydi negiz. Gördünüzlermi? 350 ekan. Matiz kimden ekan? Ko'raylik ha? Matiz 1 98. Qara, telefon nomerlari yozilib turadi. 08. Bağız qancha oldu tuğanda? 200 kim var deydi. 100 ga sürasam beresiz mi? Qancha tushib berasiz ağa? Nay, yaqinlashdi. 200 dedi, bazarini bersin. Ulantalı. 2004 ekan bu. Ha bunun bağısı qancha oldu? Suraylıçı. Tuğan bağısı qancha oldu? 210 bin elektropaket. Kondisyoner ha? Var mı kondisyoneri yok bu? Gidrolikası? Var ha? 200 qancha oldu tağa? 200. Qancha tushib berasiz? Tushib berem. To'g'liqqa bo'ladi. 200 to'g'liqqa bo'ladi deydi. Kraskaları toza ekan. 4 ta chirigi yo'q. Ko'rdingizlar? Avtomat tartalı 2. Matiz 2. 2001'den. Koreya. Assalamualaikum. Ağa qanday? Elektropaket, kondisyoner, gidrolika. Ağa bağısı qancha oldu bunun? 250. Qanchaga so'rashdi? Qanchaga berasiz to'g'atar joy? 240 ga berasizmi? Motoru yaxshimi ağa? Toza. 240 mingga berem deydi ağası. Uzaqda matizleri de görel. Qanchaga matiz ağa? 160. 1 2 mi? Ko'rchi deydi qog'oz ekan. Bunun jili qancha ağa? 2001. 2001 mi? Salonlarını bir sıra görgüsü koyun ağa. Elektropaket ekan. Gidrolika var mı ağa? Var. Bol oturgan bağısı qancha oldu qo'lga teyishi? 160'ta sanaysin bir bak benzin koyup verem. Qasa suyunib binesiz. Bugun güngacha. Muna. Şu ağa tushunib aytdi, gördünüz-de. Men taqmayman. Matiz 2. Uzaklarına içine vurulgan yerler var ekan, nol жерде. Qancha qolchida ağa? Qolchidaymi?
Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай азмаз бар экен иштери. Биз кийинки Матиздерди да көрөлү. 2012 Өзбекстандык көрөлчү. Assalamu alaikum ага. Амансыздарбы? Наркы тип кетпесин экенсиз. Канча экен ага баасы мунун? 300. Болуш канча болот ага? Электропакеттери бар экен. Bir abim, 2 Канча деш? Bir abim, 2 запаска балон. Şu basında gestirip kança болуп калат мына жакын тоготор жерин айтпайсызбы? Ошо 300ге жакын. 300ге жакындаштырып айланасында экен, ардактуу көрүүчүлөр. Запаска кошумча балондору да бар экен. Кайра көлөмүн айтып атат. 1 экен кыймылдатыштын көлөмү. Мына кошумча 4 дөңгөлөгү менен. Көрдүңүздөрбү? Мына Матиз 3'tü да көрүп койлу. Капотко бул жака. Күнү краска шашылган окшойт да, урулган окшойт. 2007 320 миң дейт. Телефон номерлерин жазып кайтыр бул жерде. Көрдүңүздөр. Өткөтөлү ага. Эси жок экен. Матиз 2'ni да көрөлү. Автомат коробка дейт. 2004. Корея, канча болду ага? 230 oldu. Assalamu alaikum. Канчага берип эле сана? 200ге берип элебиз. Жакшы. Электропакет экен. Гидравликасы бар? Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай баалар болуп аткан учур, ардактуу көрүүчүлөр. Биз болсо мондай алдыга карай улантып берели. Азыр бул жактан 1-2 уунаны тарталы. Андан кийин жыйынтыктайлы. 2008 коробка механика экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 1. Ага баасы канча болду? Түшпөй эле койбоңуз да. 200 электропакет. Гидравлика бар ба? Бар. Канчага сурашты? 230га бербедиңизби? Канчага бересиз? 250. Болушубу? 240га. 10 миң кошсо берет экенсиз да, демек, 200. İşte gelişmese böyle. Урулган эмес ба? Дыканчылыкпы? Yok. Дыканчылыкпы? Ekrançılık. Канча убакыттан бери мүнүп жүрөсүз? Мотор кандай? 1 жыл болуптур ага мүнүп жүргөндө. 240га берет экен. Сүйлөшүңүздөр. Курт канча гана курт? Koş men 50 so'm. Ana. Bozorga kelsеңиздер, жылы курттан ичип алыңыздар. Özümden kan ne bu özgünden gelgen akam ne? Өзгөндөн келген акалар. Бул Матизди да көрүп койду. 2005 телефон номерлери жазылып турат. Assalamu alaikum ага. Канча болду баасы? 220. Электропакет деген, Гидравлика жокпу? Барбы? Жүрүп тур, бар экен. Моторун алып алгандай ага. Май жебейт. Мына куруп ичкен агабыздын Матизин көрөлчү. Эмнеге арзан ага бул? 2007. Урусиянын номеринде. Мотор коробка идеал. Канча убакыт болду мингениңизге, ака? Минип жүргөнүңүзгө Кыргызстанга келгеннече? Çay olur. Olsa öyle. Кайсынер бар экен? 130 миң дейт. Көрдүңүздөрбү? Коробка механика экен. Ya bola turgan kança oldu ага? 110 bolsa veriyoruz ha. 100 ming bolsaçı. O kadar veriyorsun. Hem süleşeriz. Tartıp vereyince. Buna. 100 ming'e beret, 100 ming'e beret eken ben. Men oyun boyunca. Bezeriye kanalından desеңиздер 100 ming'e beret agabız. Ардактуу көрүүчүлөр, мен болсо сиздерге 2024-жылдын 3-мартынан жалпыңыздарга салам айтып, бул чыгарылышымызды жыйынтыктайм. Уна ушундай аз
Bugün soğukka байланыштуу. Кар жаап жатат. Жаз келгени менен soğuk ушундай soğuk болуп аткан учур. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Тежери каналыбызды колдоп коюңуздар. Лайк, комментарий жана ошондой эле башка унааларды жарнама кылабыз. Телефонуңузга байланышыңыздар.